MLA ka Mountain Road constituency uba Methodius Dakar. Hakas ngi sa jan jong katayo balala. Ole yo ban pelaj pajba ka MLA scheme ka jong lengba ka SRWP ban sami gitin sob yeng shiki pajba nong shong ka constituency haka bakila don hadu kumba shejar shis pa arp santli kilong yeng kibala yo jing mentoy lengba ka tega scheme samtin. Ya ka tega jingalang layo ban penlong hapo ka office jong ka Mountain Road sin RT block. Haka balai don ringkat lang ru UBDO uba R Kharkongor UMDC ka Mountain Road uba S Rashir kinong ilam ka party HSPDP ki pajba ki bede kinong yo jing mentoy lengba ka tega scheme. Habay keren syikilat pathai kubor UMLA ulong bagi tegi tin belayo bansam kidai lengba ka scheme SRWP ban naka CM hub ki bede jong usnem arjar arpulai bat arjar arpusaw bat kumju jong usnem arjar arpusaw bat arjar arpusan bat baru kitin ki belayo bansam ha tega sngi kilong hadu kumbal lahajar lai spa nyopsan bandel bat nakliang jong UMLA ula kentui ki pajba ki balayo pedang ki kitin bakin pendon kam hok bat hakajo kopor ya kitu ki bom simpat layo bakin ya sya namarkin sayo aki wepat gisnem shushu ulong bakumu UMLA kathan ki jing mentoy ga constituency kimda dei tang ga ban shu sam tin sob yeng henrei shibun ki ki ba ula persang banwanra na ga benta ga jing mentoy bat ka jing bet jing biang jong ka constituency hi borok away. Antara sini ni yo ban pelat ikini skim jong ka SRWP jong usnem arajar arpulai arpusau buat jong arpusau arpusan jadi total bandel bangi pelat bentar kesini kilong kumba lai hajar lai spa nyukusan bandel buat kilong yang kiba yo ki beneficiary ni kiba yo bentar kene kesini kilong kumba siajar sispa arpusan teliki long yang kini skim ke bangi sam bentar kesini kawai kadena ka skim SRWP bat kawai pada kadena ka CM hub tena ka CM hub ki beneficiary ki bangiyo husnam arajar arpulai arpusang kadena ta aspa teliki longying dan ki beneficiary tena ka skim jong ka SRWP pada kolong ba pendai spa arpusan teliki longying total boro kilong siajar sispa arpusan teliki longyong nginang kanang don kebanginang ten nomor ba mentang nginang datang ke arha au yo usnam arajar arpulai arpusaw bat arpusan di kanang don baro sakit skim kepada jong arpusan arpundru bat arpundru penyo tatar ini ke buat banawan pajba kiba ni layo bangin sam mentarasi nasukan kultur kan pameki air kacing ke pocket rubiaki ba kinang la pendap di kam ki joki tam bakin sinai ki yeng kisem nam ta joki but kacing kentu kacing pam nam ta jong kibala yo itu ni ka scheme ko ba mata bakin pentra dan kam hok bakin pentre hok ya ka scheme ko ba ni ai siki nam ta kilong yeng ki joki but kidon ru ki long yeng ki ba lese ki ba kila mi lang ki ba ki de ba ni yo ya ka scheme Hindi nomor ba kung konstitusi kaya konstitusi kabayan pun ki non proper iklam la ban pendaplut ya baro then kapal itu tiba klam sim la yo akan ka kanti bakim de bandan penuh no kacing songsi ni kumde bandan perdo kacing kalan ina persang pengenang itu turun ya kene kam bat la se kin sayo pada ko tiban ka konstitusi dari kumbu representatif jangka konstitusi ngaso ba kicing mentoy bangi bersama menteri nam ta konstitusi kam de tanam ta tekin sopin de kiwe kicing mentoy ba ngi bersama manwara nam ta konstitusi ba nam ta kinong song jangka konstitusi